Чын айтайын, мында психологқа келгенде болдым да. Қалайсың да, қалайсың. Кино. Сенесің бе, 100% қалаймын. Аға чейінгі шығармалар көтеріліп беріп, қара көзім чапқан. Мұндай сұрауларды негізі қачам, жооп бергенге аракет кылам. Азыр эстеген сайын мында көзүм жаш айланып кетти. Кудайдан көбүрөөк кечирим сурайсыңбы, же ыраазы болосуңбу? Жанындагы сиңдилери, менин бир туугандарым баары ыйлап атышат. Апам зың кайтырат. 10 жыл катары мен анчылап болдум. Бирок көп чармачыл адамдардан көңүлүм калган. Мен деп башына чала берем. Мен мисалы атам мен апаман да деле уяла берем. Жада калса жаткан матрасым ийреп кетти. Туңгуюк. Келечек көрүнбөйт. Не кылам дальше? Тиги болсо анан кылам. Тиги берсе анан кылам. Ошого байлап койгонсуң өзүңдү толук, Өзүңө эч нерсе.